tulimchagua bila kumjua. Hatukumjua sisi. Kagari tu kalikuwa kanasuguka huku. Kanasema modo ni nyoto jonyo. Tukisikia hiyo sauti tu inakuingia kwa moyo, hata sisi tunasema jonyoto jonyo, ili tuingia ile ndani. Na hiyo haiwezi toka hata ikifutwa na nani. Hiyo haiwezi toka. Na vile tulimchagua, amekuwa rafiki wa kanisa hili letu. Kununua hii kiwanja amekuwa nasi, ametusupport, amesimama nasi, mambo mengi sana amekuwa na mimi. Na nashukuru sana kwa sababu yake, na kwa sababu nitarudi tena niongee hapo pengine mkimalizia. Uniruhusu tu nimlete wa senator atuletee hiyo protocol ingine, na Mungu akubariki. Tu appreciate our senator Jonyoto. Thank you Bishop Kihato na mutumia waku Bishop George and your wife Atukatirio the Your Excellency the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Pastor Dorcas and the spouse of the Second Deputy President of the Republic of Kenya, my colleagues, Mheshimiwa Maua, Member of Parliament, Maragua constituency, my brother Mheshimiwa Muriu, Member of Parliament, Gatanga constituency, Mheshimiwa Jean Kihara, Member of Parliament, Naivasha constituency. Naona pia ndugu yangu Mheshimiwa Gujiru Wambugu, former Member of Parliament, Nyeri Town. Naona the Speaker of Nyeri County Assembly, Mheshimiwa Gichuhi, waheshimiwa MCAs wakiongozwa na Mheshimiwa wa wadi hii ya Kiru, Mheshimiwa Morris, who is also the whip at the County Assembly of Murang'a, waheshimiwa MCAs wote, our aspirants na ambao kwa ruhusa yako Your Excellency tutawaleta tu wajitambulishe, kanisa lote kwa jumla na wananchi wote andu a mathio ya na Murang'a yothe na kundu kwa ruma. Mwathani agoshwo riki ni mukenete ni gucererwo ni gitungati. Your Excellency, I want to assure you, andu aya ni magukunyoteire muno ona tukarigwo tugwika atia tondu orio mendete, na we niwe mundu uria uwi dawa ya hustlers. Aria ngini matuhenirie no wendo atuhenirie. Umuthi we na Pastor Dorcas mwi kanitha wa mabati tondu inyue muri andu macugurikagira hustlers. Na ndinoka kwaria no nyende kuga kuri kindu ngithika uga ni mundu wa thika, ukorwo ni mbegu wa thika ya mera yoka riu na maundu manene gukira maria mariho. And that is the fittest description of His Excellency the Second Deputy President of the Republic of Kenya. Meciragia ni mamuthika, matiamenyaga ni mbeu mathika, na mbeu yathikwo ni kumeremeraga igaciarwo na makiria. So Your Excellency, we are honored by your presence here today in this humble church ya Bishop Kihato na atugatiria othe me haha na mwathani amurathime. Nie wira wakwa ni munini Your Excellency, na rutha rwaku ni gwendete nyambe ndambure ongijitikiria hari itungati cituraga igutungataga guku cia gwituma Your Excellency mitambo-ini na maundu mau matongoretio ni njamba itago Kibeti. Mungiri haha ni Kibeti na grupu yaku mungiri haha andu mone andu ara marwagira Deputy President guku mitambo-ini andu agwituma meko kamathire kuna ni ngumonete guku itungati cieko haraka muno. Rosebell niki tutihiuhe na no nyende gukura Your Excellency no gucokere Mheshimiwa wa Maua ngatho
tondu niwe wambire kuunda gikundi giki na gikirehe gwaku na nigiturite gikundi kinyitiriire maundu macio ni mugwitikira mutikarie o kwigweta ritwa na ihenya mwehereire na Kibeti your excellency ndarutite wira mwega muno kuma twamenya ni uroka guku akika coordination nene muno mwathani akurathime na ni aranjirire mheshimiwa Wairago MCA wa Gitugi ni aranjirire ndenda giti gia Gitugi koguo ndukaiguaga wina thina aranjirire arenda tumubange kiama-ini tondu his excellency ni arabanga kiama ithe mutiataire kiama kira tukureherwo Kibeti aranjira ni kwirutira gutungata kiama kiu atekuria marihi mwathani akurathime mwigwete na ihenya muno kuria mundu aumite gutiri undu ungi mutigatire mugitwira mwendete deputy president toni tui. Thank you very much. Your Excellency Getungati 001, Her Excellency Mama Boys, Pastor Dorcas, aheshimiwa leo themokite aikari akiriaine Murang'a County na mathio ya Ngai ni mwega hindi ciothe manjitaga Kibeti ni chairman wa Rigathi Gachagua Murang'a chapter ni ithu andu aria twekirire nguo cia cuma tutiguaga Subaru igioka tuhingaga matu na tukwira mugathe giki no kiambiriria na Ngai wa moyo amurathime. Asante sana Your Excellency Deputy President Rigathi wa Gachagua tondu guo ithuĩ niguo tukui Pastor Dorcas na aheshimiwa aria me guku niĩ njĩtagwo Kamau wa Waithĩra kuma kũrĩa Maragwa kwa mheshimiwa wa Maua na ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo tũitungati tukorwo tunyitĩrĩire His Excellency guku God Secretary General wa gikundi giki. Asante. Thank you. Mutikahũthĩre protocol o rĩtwa rĩaku kũrĩa umĩte na nĩ tũĩ wĩra ũrĩa ũrutaga wa kũnyitĩrĩra deputy president oguo tu nĩ ũndũ wa mathaa. Rĩtwa nĩ Generali JM wa Karanja kuma wadi ya Kenyona. Thank you muno Your Excellency. Thank you very much. Thank you very much our deputy president na Pastor Dorcas njĩtagwo Rosebel Nyambura niĩ ngoragwo ndĩ acting treasurer wa group ĩno ya Murang'a chapter. Thank you, thank you. Niĩ munene njĩtagwo Kamboga kuma Kandara na nĩ tũgwetereire Kandara ithuĩ tũtiendagĩrio guaya. Ithuĩ tũtiendagĩrio guaya tũthutha waku. Mwathani agocwo kanitha. Njĩtagwo Kamau wa Mwangi kuma Kĩharũ Mũgoiri ward na ndĩ Gĩtungati 001 Mũgoiri ward. Thank you muno ngũthite kuhoya rutha hari His Excellency the Second Deputy President o ngihoyaga gutongorio uria tugugithie ari toima hau tondu turenda guthie buruguto ta ngari cia mira no ni ndire ya mira ni mwindi muhonoku no kugeta ndagweta ngari cia mira ti mira koguo ngwendaga ni ndane rutha ni Deputy President ndehe aspirant na no kugweta ritwa riaku giti kiria urenda o uguo tu ndugakirie hau tafadhali aspirant